Hojeng tabir ba khoi puno po image TV na taram na oksha bagal na Brajesh Kumar na khurumjari ngasi gi maroi pauda the North India a way forward high hiram da namit nini chathaga da ba national conference ba ngasi hodokre mathang sahi lisingani kuntaruk tagi class 11 gi exam da ahong ba kaya hapchinana ba kosem na thoram ama pangthokre amasung southern states sing na thabak phajana tawbagi reward pibagi mahutta sairak oina pire haina Tamil Nadu gi chief minister Stalin na ahaikre mapungoi pau lobirasi North East India a way forward haiba hiramda numit nini chathagadaba national conference ama ngasi Dhanamanjur University gi PG Science Block ki conference hall da hodokre Research Club and Internal Quality Assurance Cell IQAC Dhanamanjur University na sinduna pangthokpa national conference hodopui thorom aduda Professor W Chand Babu Singh Vice Chancellor Dhanamanjuri University Professor Thiam Ravikant Singh Dean of Students Welfare Dhanamanjur University Professor R.K. London Singh Director IQAC Dhanamanjur University amadi Professor Khundrakpam Devanand Singh ISOD Department of Management Nagaland University na mathang sina thoyo mitung thorammapu amadi akhanaba mitunglan sing oina saruk yaki thoramga mari lenana Dhanamanjuri University ki VC Professor W Chan Babu Singh na hai North State singi border ayambana atopa country singa thangnaduna lay maram aduna North India sida geopolitical gi issue sing asi karamna lairi haibasi khangjinba tangai fade North India gi mafam ayambada infrastructure da market da lambi da business da miyamna pamlibaga lairiba phim asiga chanadaba oiri asigumba kaya sing asigumba conference asida karamba mohongda fagat hangani haibagi matangda suksoi soidana wakhallok sing puthok lakkani haibagi asetpa thajaba thamli phondokhi ngasigi thoram aduda tongan ba hiram singda research scholars kayana paper sing pathok nakhi. We will be there on this art, no doubt, but our visibility, our existence will have no meaning. That is why we all need to understand all these aspects. In fact, this two-day conference will definitely discuss all these perspectives, all about ethnic coexistence, all about the law and order situation, all about infrastructure, all about indigenous knowledge, and besides that, how to build academic institutions so that our nation, this part of region, and this state should progress faster and will function as well in the global economic and technological platform. Kosena lagduna pangthokpa class 11 examination asi lakdiba chahi asidagi grading system chana hanba yauna lakadaba tongan ba ahomba kaya gi matang da kosem na sinduna high secondary school chanhi ga kumapan gi principal amadi muse sing yawa mifam amangasi pangthokre Chichi High Secondary School the pangthokkiba reformation of classes 11 examination gi term aduda kosem gi chairman T Ojit secretary KH Asi Kumar Council member Dr. E. Iboyama, A.S. Joshia, Dr. Vinita Ilangbam, Professor M. Premjit, Dame College of Teachers, Education Gi, Associate Professor Dr. Dinesh Kumar, Chichi High Secondary School Ki Principal, K.S. Mamtom Bin Singh Basingna, Saruk Yaki, Thoronga Mari Lainana Kosem Gi, Controller of Examination, Ozoina, Pondo Kibada, Thorom Asida Kosem Logduna. Lisingani kuntarukta pangthokka doriba class 11 gi exam da ahong bukhara hapchinana warep laure hanade class 11 gi exam asi kosemna question semlaga school sing exam tawrga result su masana haidok lambani adu anauba asidadi school sing da exam pangthokpa matamda class 12 gi exam gumna 11 gi exam asidasu council na yengchenba chatpa horgani exam gi answer check tawbusu akaknaba matam amada tawhalaga answer paper sing adu kosemna pulap lokhatlaba matungda council na scrutiny tawrba matungda
काउंसिल एग्जाम रिजल्ट लौथोकनी मार्क्सु ग्रेडिंग सिस्टम द पीगनी हाना क्लास 11 की एग्जाम से क्वालिटी याउदमना मरम ओरगा एग्जाम असे प्रमोशन की मवंग द यामना लाइन अदु याररोय मसिना महिरोइसिंगना महिमसिंग तंबदसु हेना थवाई याउदुना लमदम असिगी एजुकेशन सिस्टम द चाउन अहोंगबा मसु पुरकप ngamlagani haiki exam system se grading system chanagadaba grading si aji anoba grading system dadi hanana leramba grading system ka khenaba hanana lerambana angang ama subject ama ma 91 dina 100 phogi manung da phangpa ta ka ma du A1 ha ka min taw handa ke no basidana whole Manipur की वजह पास तौरीबा काउंसिल की परीक्षा पास तौरीबा सब्जेक्ट अमगी अपुन बांगांग मसिंग अदुगी 1/8 प्रॉपर्टी की खलगा मथक थंबदी की खलगा 1/8 ना A1 थंगना Institute of Engineers India Manipur State Center सिंधुना good concrete construction practices की matang da chathagada 3-day workshop for masons की थोरम ngasi Tagal Polytechnic campus ta leiba IEI Manipur State Center की seminar hall da hodokre workshop hodopoi thorom aduda Public Works Department की hana की chief engineer warang jam lokendro department asimaki hana की architect Aribam Joychandra Sharma IEI Manipur State Center की chairman L Swamikanta Honorary Secretary Dr. T.H. Subhachandra Amadi 3-day workshop for Masons की convener T.H. Subha Kumar Maitena Mathang Sina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Saruk Yaki Thorum Aduga Mari Lainana 3-day workshop for Masons की convener T.H. Subha Kumar Maitena Fongdorokpada Lamdam Asi Earthquake की मफम अमा ओइब मरमना यम साबा मतमदा आर्किटेक्ट सिंग निंगथीना तानादबदगी earthquake थोरकप मतमदा थोहनिंगदब थौदोक कया थोकपा थेंगनरे मसिदा नतना युम अमा साबदा लाकदब बिम लाकहौदबा अमदी युम अदुगी पीगदब पिलर अदु मतिकसाना पीदबदगिशु ओइगली लोइनना लंदम असिदा ममांगैदगी हौदुना चटनरकपा यमसारोल की चटनबी अदु मतम मतम की मटुंग इना मसी मागी मसिंगा मीगी मसिंगा यामखलकपा अमदी लैगदब मफमना लैसिलक्तबना मौसागी चटनबीसु ngaktaba yadabadagi apikpa mafam loina hapnanaba honabada awaba kaya amasu yauri mamangi matamda lairamba yum amagi pak chawba adu hojiki matamdadi phangba ngamdabada asinasu anoba yum ama sananaba honabada khudong chadaba kaya thengnaduna lakli haina phongroki asistane di magi RCC building or the Masagi Arumba Malaysian shape and Ziki never go. Arumba to give Sanaba design to the Via, our big zone, Luka Segi, Kosi Pidu, the materials in the materials in the RCC, you would come back with the compromise of Via. When I check the way like that, they keep finishing Mumakari, but when a Kirkan to do my area. Workers sing it to Antoine but Pifam Topa benefit sing, P the Bagimayok Sinmi Singh attack the Labour Manipur Building and other construction workers welfare board की office matam kaktana solo sinduna tin kre kongjang aduda saruk yakibi Valley and Hill Labor Union Group की general secretary T.S. Saki Devi Nahai lisingani kuni toidagi houna workers singi maru oina medical education singba singi benefits sing pithok pidamba lengak lehingai matamda cherol pi khibagi matung ena Manipur Building and other construction workers welfare board ta masiga mari leinaba thabak thoram sing paikhatnanaba yathang piraklabasu thabak amata paikhatna lairakpadagi amuk hanna ningsing cherol thaki masigi matung ena amuk lamdam asida PR laklaba matung June git kuntarukta ultimatum yawa memorandum ama Manipur ki governor da Pisinduda workers singi pangpham thokpa benefit sing waram matam asida pithok pinana bakhan ki demand taret yawa memorandum aduda tha asigi tara fawagi manungda maru oina education medical benefit
पिथोकपा रिन्यू तौबा पेंशन फंगबा यावना थबक ओइना पांगथोकनबा थमखिबा अदुगी मतुंग करिगुंबा लेंगा के माइकेदगी थबक अमत लौखलक्तबन मरम ओइरगा ngasi थबक तौद्रबा बोर्ड असी ऑफिस असी मतम कक्तना थोंगलोनसन बसी सेक्शन बनी करिगुंबा मसी फावबदा लेंगाकना वर्कर्स सिंगी खनबीदना थबक लौखलक्तब ताराबदी लमदम असी काचिन कोयाद लेबा वर्कर्स खुदिंगमक्का लोइनना अकनबा खोंजंग संसिननबा सेम साधुन लई होंदोखि मतमदा अखोइगी दालिबा दाबी सिंगसे मसी पिथोक पियु हाइदना अखोइ ngasiगी एजिटेशन से तौजरिनी अदुना सिदैदा करिगुंबा मोइना ताबीरक्तबा खोटबीरक्तबा तौरगदी अखोइ कंस्ट्रक्शन वर्कर मयाम अमा मणिपुर दा लैरिबा करिगुंबा बेनिफिट अमता फंग्रिबा कंस्ट्रक्शन वर्कर मयाम सिंगसे सि पुनमंगना आइगी लाइकान दा लैरिबा मयाम सिंगदो अदु हौनबा नाइदना थोकपीरा कांदु अखोइगी दाबी से अमुक कहना खोंजंग चंगसनबगी तयारीसु अखोइ लेजरी हाइबा वाफमसि DC Bishnupur su ORB Indian Red Cross Society IRCS Bishnupur District Branch ki President Puja Elangbam IS Amadi Chairman Dr. Wahengbam Gulapi ki Thoksil Makada Empowering Youth Shaping Future Cyber theme the World Population Day 2025 observation mai lenana Nomugi oiba awareness kam voluntary blood donation camp ama Kumbi College ta ngase pangthokre thorom asi IRCS Bishnupur District Branch People's Resource Development Association PRDA Bishnupur Kumbi College ki NSS Unit Students Union IQAC Yuva Bharat News Kumbi SDP Kumbi LSC Kumbi BD Satyatap Foundation International Department of Transfusion Medicine RIM State Blood Transfusion Council Manipur National Health Mission NICM Manipur Amadi Manipur State AIDS Control Society na kusamnana sinduna pangthokpani thoramduda IRCS Bishnupur District Branch ki Chairman Dr. Wahengbam Gulapi Kumbi College ki Principal Laishonbam Gopal IRCS Bishnupur District Branch ki Vice Chairman su oiriba Kumbi College Governing Body ki Member Khangambam Dilasandra Amadi Kumbi College Governing Body ki Member Loktongbam Ibom Sana अथवा मिथुनन सिंह ओइना सरुक याके मसिगी थोरमदा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रिम्स की डॉक्टर दुराय प्रभाकरन अमदी आईआरसीएस बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की सेक्रेटरी डॉक्टर हुइद्रोम रोमैन ना वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की कानबसिंगी मतांगदा वांगलोय ओइना वांगांकी थोरमदुदा हुमफुमापलक सुबह ओइना ईपी दिबा आईआरसीएस बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की लाइफ मेंबर Nomaitem Iboton Amadi Yankai Marirak Suba Oina EP Diba IRCS Bishnupur District Branch ki Vice Chairman Khangambam Lila Chandra Yauna Nupi Taret Nupa Kuntaruk Punna Mioi Kuntraum Doina EP ki Thorungamai Lenana Dr. Gulapina Pondo Kibada Tampak the Kundareba Mioi Shingdi Population Control Tobuhi Wakal Mapung Fana Laibana Angang Ama Anidagi Henade Adabu Masina Karigumba Matamda Mi Watpagi Nuaitaba Sutokli Aduna Population Balancing Matangda Wakal Tamina Butsangi Haiki Ngasi Jiribam ki jurisdiction the labor principals has masters headmistresses government higher secondary school sing oiba awareness from ama Pangthokre Shiksha Secondary Manipur na Sinduna one day awareness program on curtailing dropouts of students for the age group 14 to 19 years cyber topic the Jiribam ki Bauprada Laiba PWD guest house the Pangthokiwa Thoramduda ZEO Jiribam TH Amurasi Chanu MES Assistant Professor Jiri College o Radhesam Singh Amadi Assistant Professor Jiri College KH Anupriya Devi na President Member Oina Daista Famki Resource Person o Radhasyam Singh na Hai Kibda Mahiroi Singh na Lyric Tamningdabagi Maramdi Maru Oina Socially, Economically, Politically Amadi Geographical Factors Singh na Dropout Students Oekpani Hai Ki Resource Person KS Anupriya Devi na Aikoina Resource Tawbada Thengnarakpa Maru Oina Dropouts
of students sing asi maru oina sahi taramari dagi taramapan faud leiba mahiroi sing asina ayamba thengnei masigi atopa maram amana socio economic da ayambani haike Manipur Lengaki Directorate of University and Higher Education ki liching makhada YK College ki QHC and Seminar Committee na World Population Day 2025 falan tharongi sarok ama oina benefits of demographic dividend amidst high pollution haibasida nomagi oiba state level workshop ama ngasi college asigi mini conference hall da pangthokre workshop adu hodopagi tharamda Thobal College ki principal professor N Navachandrana athobe Methungland YK College ki principal professor KS Jugendrona tharamapu aduga YK College ki physics department ki head of department O Binoy Kumar na akhanaba Methungland oina saruk yaki session ani thokna pangthokiba workshop adugi ahanba session da DM University ki Department of Statistics ki professor N Saratna benefits of demographic dividend amidst high population growth in India aduga anisuba session da government of India ki Ministry of Home Affairs ki thabak tagi potharaba research officer Dr. M Manimohan Maitaina demographic profiles of Manipur state haibasing asida che pathoktuna khananainaki athoy mitungi warol pirduna Thobal College ki principal professor N Navachandran hai ngasi malemda population ki chang asi ka hena hengalakpa na mipaiba ama phauruklaba matam asida leibak kharna population chang ka hena nemtharli aduga leibak khardana kiningai oiba mawongda mishing hengalakli maram asina population ga mari leinana malem pumbada yamna leitadaba phibamda leiringai matam asida asigma workshop ama pangthoktuna miyam wakal tahan bahai basi yamna maru oiba amani haina phongdokhi ramdam asida asfagi marumda miot menei amadi mishi mina kaya nangkhiba asigi achumba wail amatang asi fawba phangdri extra judicial execution na mihat tina happy khrabsingi leihoriba victim family singna makoi gi justice phanglaroidra haibagi nungang wa power haina ibam gi president Renu Takhelamam na phongdrokli wapam singasi palace compound leiba lamyan basanglen pangthokhiba extra judicial execution victim families association Manipur ibam gita taruksuba foundation degi tharomga mari leinana Renu na phongdokhibani respect the rights of the victims cyber team the pangthokhiba thorom aduda Manipur Human Rights Commission MHRC gi member Kangjam Khagendra Singh KK Singh KIL gi advisor Anandi Khangembam Department of Political Science DM University gi Associate Professor Dr. Noni Arambam Department of Law Manipur University gi Assistant Professor Dr. Sapam Dilip Council for Ibam Ningtho Khongjam Swachandra Youth Collective Manipur gi Coordinator Ahibam Chanthoi Chenu People's Progressive Alliance Manipur gi Executive Member Muhammad Slauddin Maitai gi internally displaced person ama oiriba Norem Rosita Laima amadi ibam gi president Renu Takhelamam na athoiba Methungland sing oina saruk yaki thorom aduga mari leinana Renu Takhelamam na ibam hairiba lob asi maru oina aspagi miot mene amadi misi mina haktengnana nanglaba victim sing amadi imung manung sing gidamakta haudokhibani masigi mathakta haukiba chail singani kulumdoi dagi hauduna ngasi fawba thokleba irang asida victim oihoraba sing asisu matam matamgi oina aikhoida piriba miot minei sing asigi chaitheng phanglaba victim sing aduga chap manai aspagi chaitheng amadi thokleba lan asigi chaitheng ase victim sing dadi chap manaba ngaktani haina phondokhi mang chang kai haidu chathaba yadaba apunba mayam ma lei ji ki ona puli phone case da victim sing is justice kundri victim gi hojik sahi 2000 kaino dane akhoi case thak be supreme court ta pia to be 2012 te gini 13 dagi home investigation hobane do masi ai almost sahi 10 mukti suramatra ado kainta akhoi da hangba kasu leitri compensation piba thorom adugi manung channa Human Rights Alert ISRA Manipur International Youth Center
MIYC amadi Youth Collective Manipur YCM na punna kusam na duna puthokpa United Nations Guiding Principles on Internet Displacement haina mingthonba lairik amasu fongki Lamdam asidagi Armed Forces Special Power Act 1958 mutat nanaba hotnabada mipung khudimmakna laufam thoi amadi lengak pairwa MLA Minister Singna amagi matamdagi chatnaba horambani haiduna insinaduna laibagi matam adu natte haina Working Committee on Apun Buluk Manipur gi Coordinator Folindro Konsam na phondokre wapam singasi thangjam Manorama Memorial Charitable Trust Bamon Kampu amadi Apun Buluk Manipur na sinduna Pangthokhiba 17th Assam Rifles na aspa gi maromda mihati na hatok pikraba Manorama mihati chahi kunmathoi mapung farak pagi thorom amangasi Bamon Kampu Community Hall da pangthokhiba thorom aduga mai leinana phondokhibani thorom aduda Apun Buluk Manipur gi Coordinator Folindro Konsam Joy Chingakam Rupachandra Nongthombam Joy Konthaujam amadi Manorama Memorial Charitable Trust ki President Tiam Nilbir Su Saruk Yakhibaga loinana asfagi chaiteng da laikhidrabi thangjam Manorama gi photo da leichu katuna ikai khonaba utki tharom aduga mai leinana Apun Buluk Manipur gi Coordinator Folindro Konsam na makha taraduna hai 17 Assam Rifles ki Mio Singna Thangjam Manorama Mabu Mayumdagi Sasan Pabagumna Paramatung Nupi Oibigi Ipkai Kumnaba Manghalaba Loiraba Matamda Mihatina Hatok Laga Thalamba Haibasi Manipurgi Puarida Amuba Numit Ama Oina Lehorogadaba Numit Amani Haiki Saya nak tamzik begini, adum 11 Julai sida, maku lalhuba Yaubini have Soroga, morning fact over sudden about the bar, because you play my part of the decision memo, arrest memo, Mapam Matam Sanadaba, other soy toribo Kamusing it now. Me si party Mexicano, Nataka Monday Karikari cry power, Pagally having Karimutu Yingra, sometimes the soy to give up from Yamli, but she opened the chairman, Lady Adumba, Manorama, that Maggie Inquiry Commission reporting reporting. Manipur lengang na IDP sing masagi mayumda handinaba lokalak liba thorang asi taramno oi adu makhoi na yum semdinabagi yum amada lupal sing humdra khaktamak pigani hairiba sidi nauna amuk khana haningi lesing humdrana nauna yum ama semba amadi imungdugi hingnabachu honagadoribani maram asina piriba sempam asina mapung fawa ngamloi haina ningthaujam popular na phungdokre Imphal West District ki Sekmai Kendra ki manung chana leiba Kangchuk Karangi Miam Galoinana Paumi Singa Unabada Mahak Namakha Taraduna Hai 2024 ki November Mapanda Manipur Lenga ki Commissioner Home na Thokiba notification Amada Irang Asina Yum Tugai Kraba Mai Thado Kraba Paka Yum Leiramba Mihoida Lupa Laktara Semi Pakada Lupa Laktaret Kacha Yumda Lupa lak mga pigani amade atay ate akai yawa singsu sok halibab sang adu yeng laga pifam thokpa pigani haiki thokyo notification adu kauthok laga president rule lengak asina chahi asigi jun mangada phongdo khibada yum thugai khraba amadi mai thado khraba singda lupa lak ahum khakta pigani hairkhibani masida IDP singna penba oide lak ahum di toilet phawba saba konagada senpam nate pigidoriba Lak ahum da su PMAY dagi lak amaga dasmik ahum amasung lengak na lak amaga dasmik taret punsinduna pigani hairi PMAY gi santang lak pa haibasidi phase khaidok tun lak pani hauji ki mathau tariba singna matau karamna macit lak pa selna yum sengmadoribano asigi chumatakta lupa lak ahumna yum ama semba yung amasu nauna haudokna basilu haiba asidi IDP singna apen ba oiroi ing tappa hanjilakna ba lengak na IDP sing sangba yaraba masagi yum singda sanghan nanabagi laukatlak liba thorang asidi thagatli adubu selna haikru manada yomduna pirga nauna hingba ngamnana ba hotnau haiba asidi yaba ngamloi masina miyamgi awaba ko han bangam loi haiki gi yaning oi doino yaning eba
तौबसुं यानिंग पोटसीदा गवर्नमेंट ना प्रजा सिंह वारी बसे पैसा न मंतिकनब यादब पोट असिदा पैसा खजी खराक्ता हाइग्रू मनाद योम पैसा की टाइप सुम तौरगा मयाम सानबीबसे नुंगाइतेबा अदुना सिजु मयाम कंसीडर तौबिरगा अखोइगी मणिपुर हुजिक पीआर गवर्नमेंट लेरी गवर्नर न चलाइरिबा सरकार से हाइप तारे मसीना मुन्ना मयाम की प्रजा सिंह खनबीरगा अखोइगी वेलफेयर की दमकता प्रजा सिंह अवाबसे येंगबीरगा फजना अखोइ थबक से पांगथोकपियो हाइना देबा नत्रगदि कुमजा लिसिंगनी तरामरीद मणिपुर लौफम सिंह कन्नन पास तौखिब एक अदुगी मायोक्ता फौरेन लौफम अमदा लिसिंगनी तरानिपान दा हेक्ता अयाबसु याउदना स्कूल साजिलिबा असि करमना साकिबनो असिगुंबा एक अमा लेना लो सेम्बदा यावरबा एमएलए अमना स्कूल साकिब असिना करिनो अदुना मरा लेबसिंग चेराक पिबियु हाइदुना चिरोम एंड हेमाम ओंबी लिंथोइंगान बिना फोंदरोली वफम सिंगसी अंड्रो केंद्र की मोरंगपुरेल द एमएलए श्याम कुमार ना चिरोम चंद्रबाबू कौबा लिथोइंगान बेगे मपागी मिंगद लेबा फौरेन लौफम द नमदुना एमएसडीपी की सेंथंग मखा द पनम हायर सेकेंडरी स्कूल साजिन खिबग मरी लेना फोगाक्साउ इखाई द पांगथोप पाउगी मफम अमदा मोरंगपुरेल दगी फोगाक्साउ इखाई द मयुम पालकलबी चंद्रबाबू की मचानुपी अहन लिथोइंगान बीना फोंदोखिबनी महान मखा तारदुना लिसिंगनी तरातरेट की इलेक्शन के मरी लेना बोट थादई थाददे हाइबगी वहौदगी मोलम तौनदुना अखोई युम थुगाइबिखी अदुगा युम थुगाइख्रबा मतुंगदा लिसिंगनी तरानिपान की सेप्टेम्बर अक्टोबर अदुवाइदा फौ पोमसात नरकपा मतमदा एमएसडीपी की सेंथंग मखादा पनम हायर सेकेंडरी स्कूल असी लौफु अखोई खंगनबा तौरमदना फौरेन लौफम अदुदा साबा होकी मसिगी पाव असी लेकाई दगी पिरकपदगी महाकी मपाना येंगलुब मतमदा पिलर हौदुना लेरंब थेनखी मदुदा अंड्रो केंद्र के एमएलए श्याम कुमार के मयामबगा उनरुब मतमदा मयाम की ओइना तौखिबना मयामनसु लोइना यारे हारखी हिरमसिदा वारी साननबा होनबदा थोइना ताबिखिदे अदुगा लोइना मागा उननबा होनबदसु ngasi फाव उनबा फंगद्री हाइखी चौबमा सारिबनो हाइबजे लो सेम्बिरिबा एमएलए नसु पाकुम पिबिरओ अदुगी पाकुमजु ngaijari aduga लो लेना हाइबिराबनिना सिदैसिदा चेचांग याउदना कमाइना कनादगी लमसे लौबिबनो अदु मसु पुथोपिरो हुरालगा लम योलिबा मिजुसु दंदी पीसे अदुगा हुरालगा लम लौरिबा मिजुसु लेबा मियाम खंगना दंदी पीसे सिमतंग आई मियामदा हाइजरी मियाम फमदा पाउगी फम अदुदा लिंथोइंगान बिगी मनाउ नुपा चिरोम विद्याचंद्र सु सरुक याखी इम्फाल साइकिल रोड मयामना फुखाउ रोड हारगा खंगनबा लंबी असि अदुकी मटिक फिबम सोपना लंबी परिंग असि चटलिबा मयाम अदुकी मटिक ओ मायोकनरे फिबम चादन लेरिबा लंबी असि चटपा याननबा मोंगदा सेमजिनबदा गवर्नर अयाबा पिबिननबा खुंद्राकपम केंद्र डेवलपमेंट कमिटी की माइकेदगी फोंदरोकली मणिपुर फॉरेस्ट क्लब पांगथोक्यो पाउंग अमदा कमिटी असगी स्पोक्स पर्सन नौथोंबम डिजेन हाई पुखाउ लंबी असि इंग कुमजा लिसिंग अनि तरातरेत सेम खिबदगी ngasi फाव सेमदन लेरकली लंबी असि स्टेट हाईवे लंबी ओइबना मरी लेनबा डिपार्टमेंट नतना लोकल एमएलए नसु सेम यादे मसिबु सेमनबा हाइदना खुंद्राकपम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए नसु लंबी असि सेमबिननबा वफम हाउस ता पुखतखिबसु लेरे अदुमकपु मरी लेनबा डिपार्टमेंट ngasi फावबा मिजेंग संबिदना लेरी लंबी असि का हेने फिल्म सोपना मरम ओरगा अना एक पुथोक पुसिन तौबा मतमदा अदुकि अमदी महिरोइ सिंह चथोक चसिन तौबा मतमदा अदुकि मटिक फिल्म साद्रे हौजिकी ओइना खरम मखै चतपा याननबा मौंगदा खुंद्राकपम केंद्र डेवलपमेंट कमिटी ना सेमजलगनी मसिदा गवर्नर यावना मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना अयावा पिबियु लंबी असि मपुंग फाना सेमननबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना कुपना यंगसिन दुना अथुमा तमदा मपुंग फाबा लंबी अमा ओइननबा होनाबियु फोंदोखे लोन कमिटी मते पांबियु हारिबा लंबी सि हौजिक ओइरे फिल्मसिदा चटपमक अना एक करिकरा स्कूल करिकरा काइमता याद्रबनिना मसिगी फा सेटलोइना हाइगद्रा नत्रगा था नोमा मी मंगा तरानी दुगसु चटपे याननोगी दमता पोरहोल मेनबा असि खुंद्राकपम केंद्र दिलुम कमिटीना यामना अथुब मतमदा
लेंगा के या बामदी कंसर्न डिपार्टमेंट के या लौजरगा पांगथुक चरगे World Population Day की थरम तमिल नाडु की चेमेस्टर अमसुंग DMK लुसिंगबा MK Stalin ना Parliamentary Constitution सिंगी delimitations तौबदा फजन तौनना वफम फोंडो की Southern States सिंगना मखोई population growth तौबगी चराक पीनबा होनगनो हाइनसु अकनबा वफम थमकी मतंग से लिसिंगनी कुंतरुक्ता पांगथोकदरबा State Assembly मिखल की मांगोइनना AIADMK ना BJP असगी मतंग दसु Chief Minister Stalin ना कन्न सिदकी द्राविडियन पार्टी अमसुंग मसिगी लुचिंगबा इदापवादी के पलन स्वामी EPS ना तमिलनाडु की इंटरेस्ट थबक तौदुना सेंटर की इंटरेस्ट थबक तौदुना लेरे हाइकी तमिलनाडु दी अचुंबा अदु तौरी नुपी सिंगद शक्ति हेना पीरी हक्सेल की थबक फजना लौखतली महै मसिंगे थबकसु फजना चथरी लोइनना पॉपुलेशन कंट्रोल तौरी अदुबो प्रोग्रेस की थबक सिंग तौबगी रिवार्ड ओइनदी सीट मसिंग हथानबा फन पिक्थबा अमदी पार्लियामेंट की खोंजेल लौथोलकपगुम तौरी अनफेयर डिलिमिटेशन द AIADMK ना सौगतली साउथ की एक्सपेंस द नॉर्दर्न स्टेट सिंगना कानाबा फंगली अखोइना चौखटपा अमदी मांगलोम द संचिनबा खल्लुबना तमिलनाडु की खोंजेल इराक न हलकले दिल्ली न मसी थ्रेट अमगुम उरी EPS न तमिलनाडु की खंडदुना दिल्ली का लेमिनरी स्टेलिन वाफम असिदा AIADMK की वांगलोई कोवाई सत्यम न हाइकिबदा राजनीति की खुदोंग चाबा लौनबा स्टेलिन ना ओइद पादब कया हाइजली तमिलनाडु की MP सिंगी करेंट प्रोपोर्शन फ्रीजिंग तौबगी आइडिया असे AIADMK ना अहान पुथोकपनी DMK राजनीति की खुदोंग चाबा लौननबा कन्न होनरी सेंटर ना डिलिमिटेशन की थबकसु हौद्रिङैदा लाउरुबगी कदी मथौ ताबगे हाइखे सानबगी पाव सैक बाबू मसा मेमोरियल ट्रस्ट न स्पॉन्सर तौबा अमदी ऑल मनपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना पुन टीम 35 सरुक यादुना ग्रुप अनि थोकना खाइदोक्तुना तागेल साइ ग्राउंड द चटरिबा अनि सुब प्रीमियर लीग 2025-26 असि सानखिबा अहानबा मैच द SU सगोलबन अमदी UTO हिंगांग अनिना अकनबा लंबा तौदुना सानखिबा मैच अदुदा टीम अनिमंगना अपिबा मतंगी मनुंगदा पांजल अममम सनदुना ड्रॉ ओइकी अमदी अनि सुब मैच ओइना FCR नोने अमदी राव लमलोंग थोंखोंग अनि सानखिबा मैच अदुदा FCR नोने ना राव लमलोंग थोंखोंगबो पांजल अमसोनोदा माइथिबा फिकी लोइनना लीग राउंड असिगी हयंगी अहानबा मैच ओइना नुखिलपुंग तरानिथुइ मखाइ ताब मतमदा अवा खेत्रिगाव अमदी वाफा वांगोय अनि लंबा तौनरबा मतुंग अनि सुब मैच ओइना नुखिलगी पुंग अहुम ताब मतमदा AFC अंगथा अमदी SSU सिंजमय अनि लंबा तौनरगनी हारि डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जिरीबाम सिंधुना दिबोंग खुनौगी कम्युनिटी हॉल की खंगसंग कांखुत्तर तुंग सरुक यादुना सानरिबा फर्स्ट मिक्स डिस्ट्रिक्ट कांग टूर्नामेंट 2025 की ngasi सानखिबा प्रिलिमिनरी राउंड मैच द YLC दिबोंग खुनौना याउल सिबु पंजल 35 द माइथिबा पीकी हेंग नुथिल पुंग अमा ताब मतमदा याउल बीगा LEC बीगा सानगनी ngasi मैच असि YLC दिबोंग खुनो अमदी YAOL गा सानकी याउल सिना तोस गमदुना कांग काप हौखी अदुगा YLC दिबोंग खुनौना माइकै खंदुना कांग सानबा हौखी कांखुत अनिमक कांग फजना सानकी अहानबा हाप ममांगदा YLC दिबोंग खुनौना याओ सिबो पांजल निपाल तरुक मांगजन थादुना चटकी हाप मतुंगदा कांखुत अनिमकना अपिबा मतमगी मनुंगदा YLC दिबोंग खुनौना याओ सिबो पांजल 15 निपांदा माइथिबा पिखि अरोइबदा मरोय पाव अमुहन्ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया ए वे फॉरवर्ड हाइबा हिरमदा नमित निनी चथगदबा नेशनल कॉन्फ्रेंस अमा ngasi हौदोखरे मथंग सही लिसिंग अनि तरा तरुक तगी क्लास 11 की एग्जाम दा अहोंगबा कया हापचिननबा कोसेमना थरुम अमा पांथोखरे अमसुंग साउदर्न स्टेट सिंगना थबक फजन तौबगी रिवार्ड पीबगी मोहत्ता सैराक ओइना पीरे हाइना तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर स्टैलिन ना हाइख्रे
ngasigidamakta di paudam pidaba matang si losinjari mejeng tabirba kwai punawpu amuka hanna kurumjari